Mathaa manini tu thutha wa muruti wa wira wa kambuni ya ukui wa ndege ya Kenya Airways kwiyumiria king'ang'a-ini akiuga muturire wake uri hatikaini, riu kambuni ya Kenya Airways ni yumiritie na kuheana gitumi kia kumurugamia wira. Kugerera ndumiriri iria tumirwo nyumba cia mohoro, kambuni ya Kenya Airways yugite matacukite ikinya riri ria kwamba kurugamia wira Ali Gere, kuona ni agararire mawatho na mitaratara ma ruhonge rwa kuramata thabari cia ndege niruo Kenya Airport Authority riria ahurire mbica ndege ya Southern China ikiingira guku bururi-ini. Oho kambuni ino ni yugite mubango wothe wa uthuthuria nugukorwo na uma na waragania, makiongerera kuuga ati Gere no muruti wira wa kambuni iyo no eguthie na mbere na kwamukira mushara wake. Maya mokite urire Gere rigereire kuhanda cira igoti-ini kugerera wakiri wake Danstan Omari akienda itua ria kurugamio wira gwake riteanirio na oho aheo ugitiri wa kuigana, kuona akoretwo akiuga muturire wake uri ugwati-ini. Kwa sababu anatoka pande ya Wajir, basi bila shaka ameelekezwa kwamba yeye ni terrorist, kinyume na matarajio ya Wakenya. Kwa hivyo mimi nimemhakikishia kwamba tutaweka mambo haya mbele ya umma na tutaenda kotini siku ya Jumatatu, ambapo tutashtaki serikali iweze moja kumpa nafasi yeye kurudi kazini kwa sababu hajafanya kosa lolote, pili aweze kupewa ulinzi na serikali kwa sababu alichokitenda ni kitendo cha uzalendo. Gere arugamirio wira muthenya wa kana kiumia kihituku na kuingira kwa ndege iria yakuite athii 239 kuma bururi-ini wa China ni undu utumurite urugari gatagati ka muingi kumana na ahu ya murimo wa coronavirus uria ugomeire bururi wa China na gukinyaniria na riu jaji wa igoti nene Justice James Makau ni arikitie gwatha thirikari irugamie thabari ciothe cia ndege kuma bururi-ini wa China nginyagia guku bururi-ini. Ngiribotera Kameme TV, ritora kwa ni Wanjiru wa Foro.